नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म शुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरोऽनुशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो। चिच्छेदास्तांश्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशिम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां। कोपाधमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौ गैरपातयत भूतले। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां। सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुःहसहं। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मतिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेतभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते। शुम्भमुक्तान् शरान् देवी
शुम्भस्तत्प्रहितान् चरान् चिच्छेदस्वसरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं। सा तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। स्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि। ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राछुण्डशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान्। कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृताः। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे। वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि। खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः। वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः।